Mit-tlieta l-kumpanija li ilha għal diversi snin topera fis-settur ta' telekomunikazzjoni f'pajjiżna Vodafone saret Epic. Dan permezz ta' branding ġdid il-kumpanija qalet li se jfisser aktar effiċjenza fis-servizzi ta' telekomunikazzjoni valur miżjud lill-konsumatur lokali. Fi preżentazzjoni online il-kap eżekuttiv ta' Epic Tamas Banjaj qal li waqt il-pandemija kompla jenħass il-bżonn għas-servizz ta' telekomunikazzjoni fil-waqt li l-kumpanija qed tipprepara ruħha għall-futur. In the past, Vodafone Malta has been famous for the quality of its network, the international roaming footprint and the services. Now with Epic, we understand that value is equally important for our consumers, so we bring the two together, great network and great value. And we also want to give more than just mobile services, so we want to expand our services to give customers whatever they need wherever they are. Intant, il-konsumaturi ta' Vodafone mhux se jiġu affettwati b'dan it-tibdil qajr li se jibbenefikaw minn rati orħos fil-waqt li s-servizz bla limitu mhux se jibqa' jiġi marbut b'kuntratt. Il-kumpanija Epic se tkun ukoll qed tagħti serħan il-moħħ lil Maltin u Għawċin waqt li jkunu qalbtala barra minn pajjiżna. U dan permezz ta' servizz ta' internet 4G f'175 pajjiż. Fil-waqt li tnediet app fuq il-mobile biex klijenti ta' Epic ikunu jistgħu jindew b'aktar effiċjenza mis-servizzi li qed toffri il-kumpanija.